Dagyang Sakalia Real Time is brought to you by Rotary Club of Iloilo South. City Mayor of Iloilo City, it is my distinct honor and privilege to declare Dagyang sa Real open. Ilonggos by heart, and to all the devotees of Señor Santo Niño and fanatics of the Dinagyang Festival, a festive morning from the City of Love, Iloilo. And welcome to one of the highlight virtual events of Dinagyang Digital 2021, Dagyang sa Kalye Real Time. Yes, madagyang kita or merrymaking as we bring you to the kalyes or streets of Iloilo City real time. Because wherever you are in the world, you are watching us live today, January 23, 2021, at the comfort of your homes. This groundbreaking and innovative event was made possible by the dedicated men and women of Iloilo Festivals Foundation Incorporated, together with the Iloilo City Government under the leadership of Mayor Jerry Treñas and the ever-proactive Rotary Club of Iloilo South. This 2021, due to the limitations and restrictions brought about by the COVID-19 pandemic, the Dinagyang Festival will again be showcasing another set of firsts in the festival industry. And today, we are unveiling one of its firsts, the Dagyang sa Kalye Real Time, as we continue to experience the merry-making vibe digitally and virtually wherever you are in the world to still celebrate the Dinagyang Festival. And on behalf of our hardworking father in the city of Iloilo, who helped us so much in the realization of this event, Mayor Jerry P. Treñas is his executive assistant, Ms. Raisa Maria Lourdes Treñas, for her message. The COVID-19 pandemic has drastically changed our ways of life, affecting almost all sectors that resulted to economic crisis felt in both developed and developing countries. Here in the Philippines, many events were canceled because of community restrictions, including festivals in different cities and provinces. Despite the current situation, we did not give up celebrating our festival in honor of our patron saint, Señor Santo Niño. This is something we cannot leave behind because Dinagyang Festival is a celebration of a rich culture and unwavering faith. The celebration may be different from what we had in the past years, but the very reason why we celebrate it has remained intact. On behalf of the Iloilo City Government, together with Iloilo Festivals Foundation Incorporated, I would like to invite you to watch our amazing performances in our Dagyang sa Kalye Real. Feel the Dinagyang vibe, even at the comforts of your homes. Uswag Iloilo! Viva Señor Santo Niño! Madamo nga salamat, Ms. Raisa Treñas. Ang Dagyang sa Kalye Real Time is composed of 4 segments. Kiay-kiay sang linay, Patisoy ni Nonoy, Merry Making It Real Group Dance Competition, Going Back in Time Photo Contest, all of which are to experience and relive the merrymaking feels of Dinagyang Festival. And here are the guidelines to which the choosing of the finalists were based and the criteria to determine the winners.
moments and will have the bragging rights of being part of this groundbreaking and historic event. We will find that out tomorrow during the virtual awarding ceremony. And now to speak on behalf of the innovating and groundbreaking men and women of Iloilo Festivals Foundation Incorporated, please welcome their Vice President, Dr. Ronald Raymond Sebastian. Good day and hello to Ilonggos in our beloved city and around the world. It is that time of this year that is supposed to be the most festive for us, the celebration of the world-famous Dinagyang. This time last year, we had experienced an envisioning of the festivals with Dinagyang 360 that gave us a more interactive and aural experience of the sights, sounds, and rhythm of our culture as we put the spotlight on the true essence of the festival, the devotion to Señor Santo Niño. This year, due to the pandemic constraints, the celebration takes on another innovative approach with one Dinagyang. Since we cannot take on the streets and make merry, we bring the merriment into our homes with a virtual experience. Merriment on the streets this year takes on a whole new meaning with Dinagyang sa Kalye real time as we show you that pandemic, notwithstanding, the Iloilo Festivals Foundation remains committed to Ilonggos to still observe and honor the tradition intrinsic to our culture. We hope you enjoy this entirely different experience. Viva Señor Santo Niño! The Ilonggos are very grateful to all of you at IFFI for taking the leap that Dinagyang Festival 2021 is happening. To find out our winners, a panel of judges was carefully chosen by this year's committee with a closed-door evaluation of all the entries of all the categories via film showing video clips taken by the media team of the City Mayor's Office, headed by Raisa Treñas. Deliberations and exchange of creative perceptions were also done among them. Our panel of judges are Thank you so much, judges, for your time and especially your expertise to help us know our winners. At this point, on behalf of the ever-dynamic and proactive group who has been very helpful since last year's Dinagyang and at the forefront of organizing this virtual and digital event, let us welcome the President of Rotary Club of Iloilo South, Rosendo Tres Arandela III. In behalf of the Rotary Club of Iloilo South, I would like to welcome everyone in the celebration of the 2021 Dinagyang festivities. This is in coordination with the Iloilo Festivals Foundation Incorporated and our Iloilo City government led by our ever hardworking beloved Mayor Jerry Treñas. This is the first ever Dagyang sa social media dubbed as Dagyang sa Kalye Real Time. With this year's theme, One Dinagyang, One Iloilo, Halad kay Señor Santo Niño. The IFFI and the Iloilo City government have prepared numerous activities for the Dinagyang festivities
and mostly through social media. As for the Rotary Club of Iloilo South and our Chairman President-elect Aldin Duyag, we have the following contests: Kiay-Kiay Sanglinay, Patisoy ni Nonoy, Going Back in Time Photo Contest, and Mary Making It Real Time Group Dance Competition. Congratulations to the would-be winners of these contests. Let me also take this opportunity to inform you that it is the 50th charter year of the Rotary Club of Iloilo South. And to celebrate our club's Golden Rotary Year, we have lined up notable community projects, including this Dagyang sa Kalye Real Time. This celebration of our Dinagyang through the social media is in response to how events and projects should be done in these times. And as Rotarians, there is no excuse not to continue what we are here for: service above self. For this Dagyang sa social media is aimed to give hope, strength, and love to all fellow Ilonggos, not only here in our beloved city of love, but worldwide, who could view this program, especially to the most vulnerable, the struggling, and the survivors of these trying times. Again, I would like to welcome everyone who are viewing us now. Enjoy Dinagyang festivities. Viva Señor Santo Niño! It is with so much joy that once again you have been an active part of Dinagyang Festival. Through this virtual and digital event, we will continue to appreciate our culture and strengthen our devotion to Señor Santo Niño in an innovative and safe way. Meanwhile, let us once again say thanks to our sponsors who have helped us make this day possible. Dagyang sa Kalye Real Time is brought to you by Rotary Club of Iloilo South. Dagyang sa Kalye Real Time is brought to you by Iloilo City Government, Iloilo Provincial Government, SM City Iloilo. More power, bringing more to life. Smart. PLDT, the official broadband provider, and PLDT Home Fiber. Uswag Ilonggo. SM City Iloilo. Globe. JS Lison. Mega World Corporation. Panay News. This is Mayor Jerry Treñas inviting everyone to the virtual celebration of Dinagyang 2021. Witness and hear the drumbeats roll. Celebrate our culture and religion as Dinagyang Festival goes digital on January 24, starting 7 a.m. One Dinagyang, one Iloilo, halad kay Señor Santo Niño. This year's unique Dinagyang celebration is a clear manifestation of the resilience of the Ilonggos. Dinagyang Festival has shown to the world that it can survive the challenges that come along the way. This is because Dinagyang Festival is not just about fun and revelry, but a testament of our devotion to the child Jesus. The province of Iloilo fully supports the celebration of Dinagyang Digital 2021. Viva Señor Santo Niño!
SM is a community for local businesses. We do our share to sustain and support local farmers, local entrepreneurs, and local neighborhoods. Si farmers, nung nakapasyal sila sa loob ng ESM, nakakita sila ng mga produce doon. Sana itong produce ng gulay namin makarating dito. Ngayon, hindi lang nakarating Kami na mismo nagtitinda. So, napakalaking impact sa buhay ng mga farmers. Lalo silang naingganyong magtanim ng magtanim. This way, we can bounce back better, stronger together. Ready to level up? With Globe's 5G mobile connection. Now more than ever, you have the power to reinvent your world. Halabira, Iloilo, sulong sa pagbago. Halabira, Iloilo, matahong na balwak ko. Halabira, Iloilo, ipabukal ang ngalan mo. Sa tanan nga panahon, ikaw ang palanggaon. Ilonggos and netizens around the world, Dagyang sa Kalye Real Time for Dinagyang Digital 2021. It's showtime! Mayang kadlaw mga kabeshi na I am your vlogger, Reyna Salazar Camor, and I thank you. Kung subukan daw, libuto natin ang syudad sang Iloilo. Gani, dapat nila inaman ang content na to. Nakita ko content, boss. What do you think? Saka tabla malagaw, tabla. Dali lang. Ay! Medyo sako. Ay, may mga sako. Tingnan tao. Ay, hello! Ay, hello! Ay, sir! Hello, good morning. Ako si Reyna, sir. Yes, familiar. I know you. Yeah, welcome to my vlog, sir. Hello. Sako mo may ano, subong? May shoot kami para sa Dagyang sa Kalye Real Time. Dagyang sa Kalye? Ay, may dinagyang? Yes, digital and virtual. Wow, Dagyang sa Kalye Real Time. Sir, ano nga mga events ang makita na naton? Ang ginashoot namon sa buong diri ang isa ka segment nga Kiay sang Linay. Ay, bongga. Mga marampa-rampa. Ano na sa Kiay, sir? Sa among gidi, Kiay kag rampa-rampa, paano magrampa ang mga Ilongga nga gwapa kung dinagyang. But since, pandemic kita, so imuon ta, i-shoot ta. So, may lima kita nga mga maanyag nga linay nga magapasundayag subo. Ay, dali lang bala. May kilala ko nga mega, nga perfect, gid nga makahatag sa musang tig. Ang Miss World bala. Si Ann Palmares. Tawagan ko siya kay manghatag siya tips sa mga... Yeah, please. Dali lang gid. Your balance is not enough to make this call. Gali, so freebie, talang ko ana. Dali lang gid sir ha. Thank you. Oo. Okay. Ay, why na sila di? Si Miss Iloilo World sa akong nga likod, Miss Ann Palmares, sabadon ta siya. Subong. Ay, hello! Sisi! Ay, hello!
Hello sir, mayong adlaw sir. Pwede ko sir madisturbo si Miss Ann na interview lang ko sir. Sir, dasig na sir para naman ni sir sa dagyang sa kalisang kiay-kiay sir. Oo. Imo man ni sir. Oo. Imo man niya. Hello beautiful. Gasala ka mo. Chasi ka lang. I'm so happy to finally meet you in person. Nakita na ko sa Facebook and natahuman gid ako sa imo. Ano nga tawag ni? Any updates sa journey mo bilang Miss World? So far, wala pa man official schedule ang Miss World Philippines kung saan ang screening. But just like Nang Rabia, our Miss Universe. Ay, another trainee. Oo. Yes. Another trainee. And Nang Karen, our Binibining Pilipinas Iloilo, I too will undergo through the screening process and hopefully makasulod ako. The whole Iloilo community actually is rooting, hoping na with Rabia Matayos winning Miss Universe Philippines will be duplicated by you or even triplicated by Miss Karen Mendoza, our Miss Iloilo Binibining. Yes. And with your sterling performances, actually nag-inspire gid sa ato mga maanyag ang mga linay para sa isa ka segment sa Dagyang sa Cali Real, and that is the Kiay sang linay. Ara lang na sila somewhere nag-shoot dito, nag-exit ko to anay kay mga ko tip sa imo para mas maging world class ang ilang performance. Any tip na mahatag mo sila, Miss Ann? Well, actually, I've seen it on Facebook, from Iloilo Dinagyang's Facebook page. And I thought ba si pwede man ko join bala. Taga-ato mo sila na opportunity, no? Ako tani ma-join man, audition pa lang, champion na kuya. Charot lang. Anyway, mga ako sang tip i-note ko dito sa akong cellphone. Well, okay. And also, I've heard nga may mga LGBTQ community Exactly. nga mga qualifiers ang aton nga linay. Kiay sang may linay. duwagin nga naga-intra, no? So, balantayan man sila. Kung pila na kabilo. Yes. But because of them, we'll expect nga colorful gini ang aton nga event. Madinoagon indeed. Kag nami siya nga event actually. Yes. And this is a nice event because this is one way to celebrate Dinagyang through our new normal. So, sa tips, yes. Tip number 1. yes, because ramp and pasarela is really different. Oh, okay. Yes. Because I started out as a ramp model and it was really hard to adjust sa aton nga pasarela. And what I've learned through time, because may mga tao nga naghatag man sa akong tips and I'm really thankful for them, is that number 1, ang pinaka-common gid, is to straighten our backs. Yes. And dapat ang aton chin is not too high and not too low, but sakto lang. Straighten. Posture. That is number 1, posture. Si 80 ko done before, Miss Ann. Straighten, tapos ang chin. Yes. Okay. And sa pasarela, dapat makita ang aton personality. So it varies. Kada person, it's different. Actually, what's different from ramp modeling and pasarela is that ang ramp is more of selling the garments and what you're wearing. But in pasarela, more of your personality ginaiya, di ba la? Okay, bongga. It's how you present yourself. Exactly. Okay, sa sige audience. push. Okay. So first, straighten back, posture, and when you walk, you should walk on a straight line. Ay, hindi ko straight, sorry. Charot. Chika lang. So sumasample ako minsan. And when you walk, you always start with the foot you're comfortable with. Yeah, you told me nga right kagidaya nag-start. Right. Ako yung Miss Ann left. Na, because I was never right. So, straighten, tindog sa comfortable mga foot, and then walk on a straight line. Walk on a straight line. And when you go sa front, you should, and when you go sa front, dapat ara ka sang expression. You should know how to seduce and to be playful. So may ara different, may ara kita different. Lain nga seduce na ako siguro, I know. But because of this competition, it's virtual, so we should focus on the camera. Camera again. Yes. Oh. Wow, ka very seductive gid sa aton, Reyna. Manog ko mong charot!
Ahas ka, girl. And Yeah, then, so project, pose, the different poses, and when you walk back, una anay ang foot, change, tulok, ang aton head gapabilin. okay. And So, when you kakson ka ginang ulo ko, miss. Ay, hindi. Sorry, Not sorry. necessarily. But when you step, kung pabalik na, then that's the time nga Ma-turn matulog back. ka naman. Patalikod. Ay, ma. Ay, bongga. So, mga tip, ang ginatag ni Miss Anne sa aton is straight, agad ang aton nga likod, ang aton nga posture, ang chin naton, walk on a straight line, seduce the camera, kag pose, and when turn sa imong feet. Natin tra madaog. Yes, bayad ang judges. Charot ang. Miss Anne, thank you so much sa tips na ginhatag mo. I know makabulig gidini sa ila para mas maging mabongga ang ila nga performance sa aton nga segment nga Kiay sa Ninay. Thank you, sister! Mama. And I thank you. Magandang dilag, puso ko yung nabihag. And hello, I'm back! Di na to aton ng mga performers sa KKI segment naman, may special message ako para sa ila. Dali, lakat ka. Hello, girls! Woo! Sa Java! Anyway, may ihatag ako or may send ako sa inyo nga message halin kay Miss Iloilo World 2020, Miss Anne Palmares para mas mapabongga pag ang inyong Kiay experience. I-send ko that now na! Okay. Kulang isa, sino nag-block sa akon? Charot! Ang inyong mga tips magamit ninyo para mas mapabongga ang inyong paglakat-lakat kag pagka-AKI later halina sa aton nga bugal sa siyudad sa Iloilo si Miss Anne Palmares. So, gamiton nyo na girls ha, hindi malipat! And first participant for KIKI segment, ngalan? I'm Chris Lawrence Salinas, hailing all the way from the district of Haro, city of Iloilo. No, lakas makapatient. Now, what's your COVID story? Oh, first of all, in my 24 years of existence in this wonderful world, I experienced different challenge in my life, especially the discrimination, and I also suffered last October car accident. Then I survived. Then I have a lot of learning for this COVID-19, especially to be yourself and to have a quality time to your parents and to your family. And I'm also a proud call center agent at night and also a proud student in the morning. Oh, perfect. Thank you. Now, why did you join such competition? Oh, first of all, I joined this competition. I'm not just representing myself, rather my dreams, but I'm representing the rainbow community here in Iloilo City to be accepted and to be respected. Thank you. I love it. Chris, good luck to your journey. You may take your turn now. That's Chris Lawrence Salinas, our first performer for Kiay segment. Ini nga kanta, halad na mong sa tanan nga mga Ilongga. Basta Ilongga. Guapa. Basta Ilongga. Guapa. Basta Ilongga. Guapa. Basta Ilongga. Guapa. Sa kami yan naglakot, pagkato sa lugar ginatuwag Supermart. Damo kami may nakit-en, yung mga artista lalong alayin. Curtis, flawless, tamis, bottleness. Bigat na mo, sexy yes. Pumagsaot pagid, damn, spineless. Lugar sa pagpalangga, ay namin magpalangga. Na mo ka din makita, akong ginabalita nga. Sa Ilongga, hindi kasulo mo na mga bitin nila. Ang mga cute sa morena, ay lagi ng mistisa.
Ilongga pa. Basta Ilongga, guapa. Basta Ilongga, guapa. Basta Ilongga, guapa. Basta Ilongga, guapa. Kung pagpapagwapa lang atong pagkasuryahan, pinapabugal ko mga Ilonggangan #1 sa kabilog ang kapuluan, sa bilog ang kalibutan. Sa'yo kung palang dira mo natanan makitaan. So seductive eyes, like you fantasize, cause the charm of an Ilongga can hypnotize. Like sa mga nasugat ako dito sa Stop Your Face, got an angel face, I was amazed. Kay balaan nyo naman siguro kung ano sitwasyon, kung matubang yung mga matahom nga creation. The way they walk, the way they talk, mga pabitin, the way they pose like in a cover magazine. Dang dang, modern days nga Maria Clara, malikaya nga Filipina. That's right there, sizzling hot man. Kung na mo lang na-notice, then such a shame. Hey! Basta Ilongga, guapa. Basta Ilongga, guapa. Basta Ilongga, guapa. Basta Ilongga, guapa. Kung siya Gabusong gali eh. Nagkaupo dito sa mga aton nga second performer for Kiay. Palangga, may I know your name? I am Philirene Grace Calzado and I am from Municipality of Sara. What's your name again? Philirene Grace Philirene. Calzado. Kabod, pronounce. Philirene, what is your COVID story? My COVID story is I have a lot of struggle of this pandemic, especially to my studies, but I learned more how to be independent. Bongga. So, now, what is your main reason nga nag-join ka sa Kiay segment? I joined this segment to gain more knowledge and to explore Iloilo City more. Thank you so much, Philirene Grace Calzado. Calzado. You may now take your moment. Thank you. And Rampa. That's Philirene Grace Calzado, our second performer for Kiay segment. Ini nga kanta, halad namon sa tanan nga mga Ilongga. Basta Ilongga, guapa. Basta Ilongga, guapa. Basta Ilongga, guapa. Basta Ilongga, guapa. Sa kami yan naglakot, pagkato sa lugar ginatuwag Supermart. Damo kami may nakit-en, yung mga artista lalong alay-en. Curtis, Flawless, Tamis, Bottleness. We got the most sexy guests, tumagsaot pagid o damn spineless. Lugar sa pagpalangga, na namin magpalangga, na mo ka din makita, akong ginabalita nga, sa Ilongga, hindi kasulo mo na mga bitin nila. Ka mga cute sa morena, I like it ang mistisa. Ang magamis ka magsurto kang para, hindi sila suplatita kung mangilana pa. Basta Ilongga, guapa. Basta Ilongga, guapa. Basta Ilongga, guapa. Basta Ilongga, guapa. Kung pagpapagwapa lang atong pagkasuryahan, pinapabugal ko mga Ilonggangan #1 sa kabilog ang kapuluan, sa bilog ang kalibutan. Sa'yo kung palang dira mo natanan makitaan. So seductive eyes, like you fantasize, cause the charm of an Ilongga can hypnotize. Like sa mga nasugat ako dito sa Stop Your Face, got an angel face, I was amazed. Kay balaan nyo naman siguro kung ano sitwasyon, kung matubang yung mga matahom nga creation. The way they walk, the way they talk, mga pabitin, the way they pose like in a cover magazine. Dang dang, modern days nga Maria Clara, malikaya nga Filipina. That's right there, sizzling hot man. Kung na mo lang na-notice, then such a shame. Hey! Basta
Ilongga, guapa. Basta Ilongga, guapa. Basta Ilongga, guapa. Basta Ilongga, guapa. Kung siya maglabay ang dugo. And now we are on our third contestant para sa Kiay segment. Hi, mayong adlaw. Hi, good morning. May I know your name? I'm Crashabel Vernice Yasa. And where are you from? I am from Oton, Iloilo. Okay, so Krasha, what is your COVID story? Well, actually, during this COVID, I spent my time reading news and updates from WHO and CDC in order to inform and broaden my knowledge about this pandemic and this virus. By doing so, I am able to educate myself and I am able to educate other people for them to know what to do, what not to do, to be able to protect themselves and to lessen the spread of this virus. Okay, thank you. Now, what is your main purpose in joining Kiay? I actually joined this event to be able to become an inspiration to my fellow youth, and in these trying times, given the opportunity to become a symbol of hope, an inspiration, and to be able to educate other people is a big opportunity and honor for me. And actually, as a student leader for the past 11 years of my life, it has always been a passion of mine to serve and be there for other people. And through this event, I am able to embody the most important character trait of Filipinos, especially Ilonggos, which is resiliency. Wapa na, alam pa. Ano na lang ko, Dibe? Sana all. Thank you, Krasha. Yes, thank you also. Take your moment. Good luck. Thank you. That is Krasha Yasa, our third performer for Kiay segment. Ini nga kanta, halad na mun sa tanan nga mga Ilongga. Basta Ilongga, guapa. Basta Ilongga, guapa. Basta Ilongga, guapa. Basta Ilongga, guapa. Sa kami yan naglakot, pagkat sa lugar ginatuwag Supermart. Damo kami may nakit-en, yung mga artista lalong alayin. Curtis, flawless, tamis, bottleneck. We got the most sexy guests, pumagsaot pagid, damn spineless. Lugar sa pagpalangga, ay namin magpalangga. Damo ka din makita, akong ginabalita nga sa Ilongga, hindi kasulo mo na mga beauty nila. Ka mga cute sa morena, highlighted ang mistisa. Ang magamis ka magsurto kung para hindi sila suplatita kung mangilana pa. Basta Ilongga, guapa. Basta Ilongga, guapa. Basta Ilongga, guapa. Basta Ilongga, guapa. Kung pagpapagwapa lang atong pagkasuryahan, pinapabugal ko mga Ilonggangan #1 sa kabilog ang kapuluan, sa bilog ang kalibutan. Sa'yo kung palang dira mo na tanan makitaan. So seductive eyes, like you fantasize, cause the charm of an Ilongga can't hypnotize. Like sa mga nasugat ako dito sa Stop Your Face, got an angel face, I was amazed. Kaya balaan nyo naman siguro kung ano sitwasyon, kung matubang yung mga matahom nga creation. The way they walk, the way they talk, mga pabitin. The way they pose like in a cover magazine. Dang dang, modern days nga Maria Clara, malikaya nga Filipina. That's right there, sizzling hot man. Kung na mo lang na-notice then such a shame. Hey! Basta Ilongga, guapa. Basta Ilongga, guapa. Basta Ilongga, guapa. Basta Ilongga, guapa. Kung siya maglabay ang dughan ko. We're down to our fourth performer for Kiay segment. Hello, what's your name, Palangga? I'm Maraya Veronica Alcoran.
And where are you from? I'm from La Paz, Iloilo City. Mariah, what is your COVID-19 story? During the start of lockdown, it has been tough for me since I love to lagaw. I love to go from one place to another. And when the lockdown was announced here in Iloilo City, it has been very tough for me and it took me time to adjust. But one thing for sure is that it made me stronger. It made me stronger as a person because now I have a stronger will to live. I now have a stronger faith in God. And of course, my bond to my family also became stronger. We were closer than we were before, and my mother even teach me how to cook. And now, during this COVID, as we were all staying at home, it made me realize that time is very, very important. Because you'll never know when will be the last time that you can do the thing that you love ever again. Wow, I love it. Thank you. So, what is your main purpose of joining our competition? For the past few years, I've been joining the Ati Tribe competition. Yes, and annually Dinagyang activities was very close to my heart since I am a devotee of Señor Santo Niño. When I saw the Facebook post where the Dinagyang Festival will be holding this Linay, Kiay Sang Linay, I was very delighted, and I took this as an opportunity where I can express myself and I can enjoy the Dinagyang 2021. Wow, amazing. So good luck in your journey, Mariah Alcoran. You may now take your moment. That's Mariah Alcoran, our fourth performer for the Kiay segment. Ini nga kanta halad namon sa tanan nga mga Ilongga. Basta Ilongga. Guapa. Basta Ilongga. Guapa. Basta Ilongga. Guapa. Basta Ilongga. Guapa. Sa pamilya naglakot, pagkato sa lugar ginatuwag supamort. Damo kami may nakit-en, yung mga artista lalong alay-en. Curtis, Rolex, Tamis, Bottleneck. We got the most sexy guests. Pumagsaot pagid, damn, spineless. Lugar sa pagpalangga, na namin magpalangga. Damo ka din makita, akong ginabalita nga sa Ilongga, hindi kasulo mo na mga beauty nila. Ka mga cute sa morena, highlighted ang mistisa. Ang magamis ka mag-short o kung para hindi sila supladita kung mangilana pa. Basta Ilongga. Guapa. Basta Ilongga. Guapa. Basta Ilongga. Guapa. Basta Ilongga. Guapa. Guapa lang atong pagkasuryahan, ginapabugal ko mga Ilonggangan number 1 sa kabilugang kapuluan, sa bilugang kalibutan. Sa'yo kung palang dira mo na tanan makitaan. So seductive eyes, like you fantasize. Cause the charm of an Ilongga can't hypnotize. Like sa mga nasugat ako dito sa Stop Your Face, got an angel face, I was amazed. Kay balaan nyo naman siguro kung ano sitwasyon, kung matubang yung mga matahom nga creation. The way they walk, the way they talk, mga pabitin. The way they pose like in a cover magazine. Dang dang, modern days nga Maria Clara, malikaya nga Filipina. That's right there, sizzling hot man. Kung na mo lang na-notice then such a shame. Hey, basta Ilongga. Guapa. Basta Ilongga. Guapa. Basta Ilongga. Guapa. Basta Ilongga. Guapa. Kung siya maglabay ang Last and definitely not the least, our fifth performer. Hi, pakilala kita, Nay Palangga. Yes, I'm Vince Perales. I'm 19 and I'm from the municipality of Lemery. Municipality of Lemery. What is your COVID-19 story? Yes, you know what? During COVID-19, I was a delivery boy. I mean, delivery girl. Yes, because
because people cannot go out of their houses. So I asked my mother to cook bitsubitan kalamay-hati, and I will sell it online so that people can buy, and I will deliver it to their houses. Ay, bongga. Yes, it is also one way to help my mother and to sustain our trying time. I love it. I love it. So, what is your main purpose of joining our competition? Yeah, so the reason of why I joined this competition, because this is an opportunity for me to experience the most prestigious festival, because all throughout my beautiful experience, I've never get to experience Dinagyang Festival. Now, this is your moment. Yes. Vince, good luck. You may now take your turn. Thank you. And that's Vince, our fifth performer for Kiai segment. Ini nga kanta halad na mong sa tanan nga mga Ilongga. Basta Ilongga, guwapa. Basta Ilongga, guwapa. Basta Ilongga, guwapa. Basta Ilongga, guwapa. Sa pamilya naglakot, pagkato sa lugar ginatuwag Supermart. Damo kami may nakit-en, yung mga artista lalong alayin. Curtis, Rolex, Tamis, Bottlenecks. We got the most sexy guests. Pumagsao pagid, damn, spineless. Lugar sa pagpalangga, ay namin magpalangga. Damo ka din makita, akong ginabalita nga. Sa Ilongga, hindi kasulo mo na mga beauty nila. Kamang cute sa morena, highlighted ang mistisa. Ang magamis ka magsurto kung para hindi sila supladita kung mangilana pa. Basta Ilongga, guwapa. Basta Ilongga, guwapa. Basta Ilongga, guwapa. Basta Ilongga, guwapa. Kung pagpapagwapa lang atong pagkasuryahan, ginapabugal ko mga Ilonggangan number 1 sa kabilog ang kapuluan, sa bilog ang kalibutan. Sa'yo kung palang dira mo natanan makitaan. So seductive eyes, like you fantasize, cause the charm of an Ilongga can't hypnotize. Like sa mga nasugat ako dito sa Stop Your Face, got an angel face, I was amazed. Kabalaan nyo naman siguro kung ano sitwasyon, kung matuban yung mga matahom nga creation. The way they walk, the way they talk, mga pabitin. The way they pose like a cover magazine. Dang dang, modern days nga Maria Clara, malikaya nga Filipina. That's right there, sizzling hot man. Kung na mo lang na-notice then such a shame. Hey! Basta Ilongga, guwapa. Basta Ilongga, guwapa. Basta Ilongga, guwapa. Basta Ilongga, guwapa. Nagyang Sakalya Real Time is brought to you by Rotary Club of Iloilo South. Nagyang Sakalya Real Time is brought to you by Iloilo City Government, Iloilo Provincial Government, SM City Iloilo, Congresswoman Jam Baronda, SM City Iloilo, Department of Tourism, People of Rojas City, kaunta sa Rojas City, Smart, Metro Pacific Iloilo Water, tubig na limpyo, serbisyo sa Ilonggo, PLDT, the official broadband provider, and PLDT Home Fiber. Human by Mayad.
constant developments. Emerging industries. Non-stop innovations. More Power Iloilo is more than ready to give this ever-changing city the power it needs. Because power fuels productivity, and productivity fuels progress. SM is a community for local businesses. We do our share to sustain and support local farmers, local entrepreneurs, and local neighborhoods. Si farmers, nung nakapasyal sila sa loob ng SM, nakakita sila ng mga produce doon. Sana itong produce ng gulay namin makarating dito. Ngayon, hindi lang nakarating Kami na mismo nagtitinda. So, napakalaking impact sa buhay ng mga farmers. Lalo silang naingganyong magtanim ng magtanim. This way, we can bounce back better, stronger together. We are stronger together. Kada adlaw magapugtaw sa silak sang adlaw. Bangon nga may pagtuo. May paglaom. Magahigugma. Kinhawa lang. Ilonggo kita. Bangon. Padayon lang sa naumpisahan ta. Bangon padayon. Metro Iloilo Bulk Water, a Metro Pacific Water Company. Bastante nga tubig para sa pag-uswag. Level up your home internet with Globe at Home Unleashed Fiber and LTE Advanced. Now more than ever, you have the power to reinvent your home. Halabira Iloilo, sulong sa pagbago. Halabira Iloilo, matahong na banwak ko. Halabira Iloilo, ipabukal na ngalan mo. Sa tanang nga panahon, ikaw ang palanggaon. I am Rabia Oksanya Mateo, your Miss Universe Philippines 2020. Visit Iloilo Business Park. Basta't kapiling ka, mas gumaganda ang araw. Mas sumasarap ang kainan. One Dinagyang, One Iloilo, halad kay Senyor Santo Niño. Ini si Congresswoman Jamjam Baronda, gugma ko, hope mo. Halabira, Iloilo. Viva, Senyor Santo Niño! Kapamilyar sa nga lalaki nga sa likod ko. Natawa kung sino siya. Swab ka na yan. Ay, hello! Hi, sir! Hello, Sir Romel! Good morning! It's nice to have you always. Sa Dinagyang, kaglayin na experience sa ara ka. Thank you, and madayon kita natin Dinagyang Digital 2021. Yes, so, the whole Iloilo City, pasalamat gid sa Iloilo City Government, headed by, of course, Honorable Jerry Treñas and the IFFI, para at least somehow napadayon ang atong kasadyahan sa buong. Tagayunon, tagid amidst the pandemic, tama? Yes. Sir, isa sa mga major events naton ang dagang sa Kaya Real Time, di ba la? Kag isa man sa segments sa dira ka contest ang patisoy ni Nunoy. Can you tell us something about that contest? Well, actually, ang IFFI, Iloilo City, and of course, ang Iloilo Rotary Club Iloilo South, nag-organize ng Kaya Real na event.
Actually, ang Patisoy ni Nunoy is ang counterpart sa una naton nga pag-select sang Best Warrior. So solo dancing ni siya in the music of Halabira Iloilo, which is ang una aton jingle sa Dinagyang. So solo dance siya na fusion sa choreography with it, hip hop mo siya, tribal siya or ethnic siya, basta ara lang siya sa dance medium. Makita niya ang creativity sa mga Ilonggo in terms of dancing. Yung kanilang nga genre ang i-mix natin sa isa ka dance performance. We're so excited para sa mga patisoy naton. Tisoy gid sila manatanan. Well, bala mo naman kung may Ilongga gwapa, basta Ilonggo gwapo. Thank you so much, Sir Romel. Thank you very much. Yari na ang mga tisoyon sang Iloilo para sa Patisoy ni Nunoy. Sa tuna ako na nga istorya kat panahon, nakilala ka sa ngalan nga irong-irong, puno sang banggad, kagsang katahom sa idalon ni Tago Paiburong. Ipabugal ko ang imo ngalan, ipabugal ko ang mga binuhatan, sang imong ginikanan, kag imong kabataan, gapuli kay pakato sa kauswagan. Sa tuna ako na nga istorya kat panahon, nakilala ka sa ngalan nga irong-irong, puno sang banggad, kagsang katahom sa idalon ni Tago Paiburong. Ipabugal ko ang imo ngalan, ipabugal ko ang mga binuhatan, sang imong ginikanan, kag imong kabataan, gapuli kay pakato sa kauswagan. Halabira Iloilo, sulong sa pagbago. Halabira Iloilo, matahong na banwak ko. Halabira Iloilo, mabukal na ngalan mo, sa tanan nga panahon ikaw ang palanggaon. Halabira Iloilo, Halabira Iloilo, viva Señor Santo Niño, Haladagyang Iloilo, viva Señor Santo Niño, Haladagyang Iloilo, viva Señor Santo Niño, Halabira Iloilo. Sa tuna ako na nga istorya kat panahon, nakilala ka sa ngalan nga irong-irong, puno sang banggad, kagsang katahom sa idalon ni Tago Paiburong. Ipabugal ko ang imo ngalan, ipabugal ko ang mga binuhatan, sang imong ginikanan, kag imong kabataan, gapuli kay pakato sa kauswagan. Halabira Iloilo, sulong sa pagbago. Halabira Iloilo, matahong na banwak ko. Halabira Iloilo, ipabukal na ngalan mo, sa tanan nga panahon ikaw ang palanggaon. Sa paglakat sang malawig nga tinigon, nakilala ka sa madahong buluhaton, ang imo nga tinagyang, kag imo kasadyahan, padayon nga ginapasidunggan. Himoon ko ang tanan nga masarangan, isinggit ko sa bilog nga kalibutan. Kita mga Ilonggo, tunay nga Pilipino, mabisan katungkanon nga mga tao. Halab
na banwa ko. Halabira, Iloilo, ipabukal na ngalan mo. Sa tanang nga panahon, ikaw ang palanggaon. Halabira, Iloilo, sulong sa pagpag ko. Halabira, Iloilo, matahong nga banwa ko. Halabira, Iloilo, ipabukal na ngalan mo. Sa tanang nga panahon, ikaw ang palanggaon. Halabira, Iloilo, ikaw siyudad ka probinsya. Halabira, Iloilo, napunan ka sang kasadya. Halabira, Iloilo, itipong ang kalinungan. Halabira, Iloilo, padayon sa kawaswagan. Halabira, Iloilo, sulong sa pagpag-o. Halabira, Iloilo, matahong nga banwa ko. Halabira, Iloilo, ipabukal na ngalan mo. Sa tanang nga panahon, ikaw ang palanggaon. Halabira, Iloilo, sulong sa pagpag-o. Halabira, Iloilo, matahong nga banwa ko. Halabira, Iloilo, ipabukal na ngalan mo. Sa tanang nga panahon, ikaw ang palanggaon. Halabira, Iloilo, viva Señor Santo Niño. Halatagyang Iloilo, viva Señor Santo Niño. Halatagyang Iloilo, viva Señor Santo Niño. Halabira, Iloilo. Sa tuna ako na nga istorya kat panahon, nakilala ka sa ngalan nga irong-irong, puno sang mangkat, kagsang katahon sa idalon ni Tago pa iburong. Ipapugal ko ang imo ngalan, ipapugal ko ang mga binuhatan, sang imong ginikanan, kag imong kabataan, kapuli kay pakato sa kauswagan. Halabira, Iloilo, sulong sa pagpag-o. Halabira, Iloilo, matahong na banwa ko. Halabira, Iloilo, ipabukal na ngalan mo. Sa tanang nga panahon, ikaw ang palanggaon. Sa paglakad sang malawig nga tinigon, nakilala ka sa madahong buluhaton. Ang imo nga tinagyang, kang imo kasadyahan, padayon nga ginapasidunggan. Himoon ko ang tanan nga masarangan, isinggit ko sa bilog nga kalibutan. Kita mga Ilonggo, tunay nga Pilipino, mapisang katungkanon nga mga tao. Halabira, Iloilo, sulong sa pagpag-o. Halabira, Iloilo, matahong na banwa ko. Halabira, Iloilo, ipabukal na ngalan mo. Sa tanang nga panahon, ikaw ang palanggaon. Halabira, Iloilo, sulong sa pagpag-o. Halabira, Iloilo, matahong na banwa ko. Halabira, Iloilo, ipabukal na ngalan mo. Sa tanang nga panahon, ikaw ang palanggaon. Halabira, Iloilo, ikaw siyudad ka probinsya. Halabira, Iloilo, banwa ko. Kanta ko para sa imo. Viva el Señor! Sa tuna ako na nga istorya kat panahon, nakilala ka sa ngalan nga irong-irong, puno sang mangkat, kagsang katahon sa idalon ni Tago pa iburong. Himoon ko ang tanan nga masarangan, isinggit ko sa bilog nga kalibutan. Kita mga Ilonggo, tunay nga Pilipino, mapisang katungkanon nga mga tao. Halabira, Halabira, Iloilo, sulong sa pagpag-o. Halabira, Iloilo, ipabukal na ngalan mo. Sa tanang nga panahon, ikaw ang palanggaon. Halabira, Iloilo, sulong sa pagpag-o. Halabira, Iloilo, matahong na banwa ko. Halabira, Iloilo, ipabukal na ngalan mo. Sa tanang nga panahon, ikaw ang palanggaon. Halabira,
Halabira, Iloilo. Matahong nga banwa ko. Halabira, Iloilo. Halabira, Iloilo. Ikaw siyudad na probinsya. Halabira, Iloilo. Napun ang kasang kasadya. Halabira, Iloilo. Itipong ang kalinungan. Halabira, Iloilo. Padayon sa kawaswagan. Halabira, Iloilo. Sulong sa pagbago. Halabira, Iloilo. Matahong nga banwa ko. Halabira, Iloilo. Ipabukal ng ngalan mo sa tanang nga panahon. Ikaw ang palanggaon. Halabira, Iloilo. Viva Señor Santo Niño. Halatagyang Iloilo. Viva Señor Santo Niño. Halatagyang Iloilo. Viva Señor Santo Niño. Halabira, Iloilo. Sa tungnahauna nga istorya kat panahon, nakilala ka sa ngalan nga irong-irong, puno sang bangkad, kag sang katahom sa idalom ni Tago paiburong. Ipabugal ko ang imo ngalan, ipabugal ko ang mga binuhatan, sang imong ginikanan, kag imong kabataan, gabuli kay pakato sa kauswagan. Halabira, Iloilo, sulong sa pagbago. Halabira, Iloilo, matahong na banwa ko. Halabira, Iloilo, ipabukal ng ngalan mo sa tanang nga panahon. Ikaw ang palanggaon sa paglakad sang malawig nga tinigon. Nakilala ka sa madamong buluhaton, ang imo nga tinagyang kag imo kasadyahan, padayon nga ginapasidunggan. Halabira, Iloilo, sulong sa pagbago. Halabira, Iloilo, matahong na banwa ko. Halabira, Iloilo, ipabukal ng ngalan mo sa tanang nga panahon. Ikaw ang palanggaon. Halabira, Iloilo, sulong sa pagbago. Halabira, Iloilo, matahong na banwa ko. Halabira, Iloilo, ipabukal ng ngalan mo sa tanang nga panahon. Ikaw ang palanggaon. Halabira, Iloilo, ikaw siyudad na probinsya. Halabira, Iloilo, napun ang kasang kasadya. Halabira, Iloilo, itipong ang kalinungan. Halabira, Iloilo, padayon sa kawaswagan. Halabira, Iloilo, sulong sa pagbago. Nagyang sa Kalye Real Time is brought to you by Rotary Club of Iloilo South. Nagyang sa Kalye Real Time is brought to you by Iloilo City Government, Iloilo Provincial Government, SM City Iloilo. More power, bringing more to life. JS Laison, Uswag Ilonggo, Smart, Mega World Corporation, PLDT, the official broadband provider, and PLDT Home Fiber. Panay News, SM City Iloilo.
This is Mayor Jerry Treñas inviting everyone to the virtual celebration of Dinagyang 2021. Witness and hear the drumbeats roll. Celebrate our culture and religion as Dinagyang Festival goes digital on January 24, starting 7 a.m. One Dinagyang, one Iloilo, halad kay Senyor Santo Niño. This year's unique Dinagyang celebration is a clear manifestation of the resilience of the Ilonggos. Dinagyang Festival has shown to the world that it can survive the challenges that come along the way. This is because Dinagyang Festival is not just about fun and revelry, but a testament of our devotion to the child Jesus. The province of Iloilo fully supports the celebration of Dinagyang Digital 2021. Viva Señor Santo Niño! SM is a community for local businesses. We do our share to sustain and support local farmers, local entrepreneurs, and local neighborhoods. Si farmers, nung nakapasyal sila sa loob ng SM, nakakita sila ng mga produce doon. Sana itong produce ng gulay namin makarating dito. Ngayon, hindi lang nakarating Kami na mismo nagtitinda. So, napakalaking impact sa buhay ng mga farmers. Lalo silang naingganyong magtanim ng magtanim. This way, we can bounce back better, stronger together. Smart Gigamania is giving back to those who've given warmth, given passion, given their all. So download the Smart Giga Life app today. Get instant weekly freebies, a chance to win awesome weekly prizes of smartphones, and 1 million pesos. And the grand prize of 10 million pesos. Giga has never been more rewarding. We are stronger together. Kada adlaw magapugtaw sa silak sang adlaw. Bangon nga may pagtuo. May paglaom. Magahigugma. Kinhawa lang. Ilonggo kita. Bangon. Padayon lang sa naumpisahan ta. Bangon padayon. SM is a community for local businesses. We do our share to sustain and support local farmers, local entrepreneurs, and local neighborhoods. Si farmers, nung nakapasyal sila sa loob ng SM, nakakita sila ng mga produce doon. Sana itong produce ng gulay namin makarating dito. Ngayon, hindi lang nakarating Kami na mismo nagtitinda. So, napakalaking impact sa buhay ng mga farmers. Lalo silang naingganyong magtanim ng magtanim. This way, we can bounce back better, stronger together. Hala, bira, Iloilo, sulong sa pagbago. Hala, bira, Iloilo, matahong na banwak ko. Hala, bira, Iloilo, ipabukal ng ngalan mo. Sa tanang nga panahon, ikaw ang palanggaon. Ready to level up? With Globe's 5G mobile connection. Now more than ever, you have the power to reinvent your world. The last two segments, Kiay sang Linay and Patisoy ni Nonoy, prove how creative and talented Ilonggos and how devoted we are to Señor Santo Niño and how we still embrace our culture despite how fast-paced and modern the world has become. We can feel right now wherever we are the interactive and oral experience of the sights, sounds, and rhythm of one of Dinagyang's highlight events. But it also brings back some memories of how Dagyang sa Calle Real was last year. To look back and relive these moments, here are the 5 finalists of our Going Back in Time Throwback Photo Contest.
Iloilo Festivals Foundation Incorporated joins Iloilo Parao Regatta Foundation as it marks its 50th year of celebrating Parao Regatta Festival. And here is a glimpse of one of its highlight events, the Sinamba sa Parao Regatta. Sinamba sa Regatta! Magsinadya! Oh, lalala! Isaulog sa pagsaot ka, pagkanta, magsinaot, mag-inamba sa Parao Regatta. Magsinadya, sinamba sa Regatta, sinaot kag inamba sa Parao Regatta. Luag, lunhaw kag pula, badyaw kag laga-laga, sa dagat sang gugma, ginhuyok pagkadto sa isla. Baruto nga may layag sa kayang mga maanyag, para sa bagong kasanag sa panay kag himara sa gabunag. Ari naman na kita sa tubig sang isla, maglangoy ninyo butungan akon mga paraw. Isaulog sa pagsaot ka, pagkanta, magsinaot, mag-inamba sa Parao Regatta. Magsinadya, sinamba sa Regatta, sinaot kag inamba sa Parao Regatta. Kasinggitan, si pulpulan, nag-abot si puti, kakautanan. Ibaligya ang panay, iyak kakiliran, sa bulawan ka perlas ni maniwan-tiwan. Ari naman na kita sa tubig sang isla, maglangoy ninyo butungan akon mga paraw. Isaulog sa pagsaot ka, pagkanta, magsinaot, mag-inamba sa Parao Regatta. Magsinadya, sinamba sa Regatta, sinaot kag inamba sa Parao Regatta. Sinamba, sinaot kag inamba, sinamba, sinaot kag inamba. Iwul-iwul, ikil-ikil-iki, padag-padag, kag magsinggitan. Ari naman na kita sa tubig sang isla, maglangoy ninyo butungan akon mga paraw. Isaulog sa pagsaot ka, pagkanta, magsinaot, mag-inamba sa Parao Regatta. Magsinadya, sinamba sa Regatta, sinaot kag inamba sa Parao Regatta. Parao Regatta! Nagyang sa Kalye Real Time is brought to you by Rotary Club of Iloilo South. Nagyang sa Kalye Real Time is brought to you by Iloilo City Government, Iloilo Provincial Government, SM City Iloilo, Congresswoman Jam Baronda, Department of Tourism, Globe, SM City Iloilo, Metro Pacific Iloilo Water, tubig na limpyo, serbisyo sa Ilonggo, Coca-Cola Beverages Philippines Incorporated, Smart, People of Rojas City, kaunta sa Rojas City, Human Baymayan,
PLDT, the official broadband provider, and PLDT Home Fiber. Constant developments. Emerging industries. Non-stop innovations. More Power Iloilo is more than ready to give this ever-changing city the power it needs. Because power fuels productivity, and productivity fuels progress. SM is a community for local businesses. We do our share to sustain and support local farmers, local entrepreneurs, and local neighborhoods. Si farmers, nung nakapasyal sila sa loob ng SM, nakakita sila ng mga produce doon. Sana itong produce ng gulay namin makarating dito. Ngayon, hindi lang nakarating Kami na mismo nagtitinda. So, napakalaking impact sa buhay ng mga farmers. Lalo silang naingganyong magtanim ng magtanim. This way, we can bounce back better, stronger together. We are stronger together. Kada adlaw magapugtaw sa silak sang adlaw. Bangon nga may pagtuo. May paglaom. Magahigugma. Kinhawa lang. Ilonggo kita. Bangon. Padayon lang sa naumpisahan ta. Bangon padayon. I am Rabia Oksanya Mateo, your Miss Universe Philippines 2020. Visit Iloilo Business Park. One Dinagyang, One Iloilo, halad kay Senyor Santo Niño. Ini si Congresswoman Jamjam Baronda, gugma ko, hope mo. Halabira, Iloilo. Viva, Senyor Santo Niño! Halabira, Iloilo, sulong sa pagbago. Halabira, Iloilo, matahong na banwak ko. Halabira, Iloilo, ipabukal ng ngalan mo. Sa tanang nga panahon, ikaw ang palanggaon. Ay, nasubog sa mga freedom guards stand kaya may mga masama ka mga tao din. Pero may isa ko ang nakilala. And, ay, Sir John. Hi, sir. Good morning. Yes! Good morning. Sir John, mayong adlaw and welcome to my vlog. No? Sir, one question lang. I believe that you have helped this kind of competition in terms of the standard choreography. Tama ba na, sir? Yes, sir. And of course, also, ang nga sa competition natin is merrymaking It's real time. Dance group competition. Sir, can you share us something kung ano yung competition sa Dagyang sa Kali Real Time? Ging guonin ng concept sang merrymaking, it's real time.
nga this is not a purely hip hop dance competition. So ging fuse namon ang hip hop kag ang dinagyang tribal dance para at least maglain man siya. Total it's a virtual. Nagkuha man kami base like sa mga film nga Step Up or ibanda nga Step Up nga hip hop and contemporary bale ging fuse nila. So para maglain kita diri sa Iloilo, ging fuse namon ang hip hop and dinagyang dance ethnic nga saot. Creativity, variations, gidya kag any challenge gid no, pero I know pure entertainment kini natin sa ato mga So naghatag kami sa ila sang choreography nga standard. Step nga dinagyang kag hip hop para makita naman ang hip hop pwede gali sa tribal dance para makita ang creativity sa mga dance group, sa mga choreographer kung paano ka creative ang mga choreographers ang Iloilo. And we're so excited kung malantaw ang aton 5 competing groups sa ini nga competition. Sir, thank you so much. Good luck. You. Break it down. Kagyari na ang mga grupo nga magapasundayag para sa Merrymaking It Real Group Dance Competition. 7-8. I'm OG, y'all new to the game. Abusadamente. Mas só que a profissão das minas é abusadamente, ela vai batendo, ela vai sentando, ela vai quicando, ela vai batendo, ela vai quicando, ela vai sentando. Abusadamente ela vem batendo, bum, bum, ela vem quicando, bum, bum, ela vem tremendo, bum, 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 vem, vem batendo, bum, bum, ela vem quicando, bum, ela vem tremendo, bum, 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 bum. E a partir desse momento tá caindo.
Iloilo, my city, my pride. Iloilo, banwa ko ang kanang ginhatag. Is a new war. You wanna see Loco? Take him out, bring him out, dead, shot him up, shot him all, hey, 1 gun, 2 gun, 3 gun, 4, you're mine, it's all about crack. When I come through, everything gon' stop. When I come through, everything gon' stop. When I come through, everything gon' Boa ideia, mano. Se juntar os nomes fica maneiro. Tipo, mente abusada? Não, né? Não. Abusada, mente. Abusada, mente. Mas só que a profissão das minas é... Abusadamente ela vai batendo, ela vai sentando, ela vai quicando, ela vai batendo, ela vai quicando, ela vai sentando. Abusadamente ela vem batendo, bum, bum, ela vem quicando, bum, bum, ela vem tremendo, bum, 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 vem batendo, bum, bum, ela vem quicando, bum, ela vem tremendo, bum, bum, bum. E a partir desse momento tá caindo. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! B4, take another minute just to give everybody a movie never seen a hit 'em with another. Let me get up everybody that be moving with on your mark, so you ready? Let's go! Wow! Okay, here we go again. You see the wind blowing in. I'm like a mangling the wind, and I be mangling the beat. They call me Dracula. Then they see the going in. Let's go! 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 Three C's Mafia. Everybody, everybody, let's get into it. Get stupid, get retarded, get retarded, get retarded. Let's get retarded. Let's get retarded in here. Let's get retarded. Let's get retarded.
Yo, Dre, drop the verse. Un pasito pa'lante, María. Un pasito para atrás. This one. Abusada, mente. Abusada. Mas só que a profissão das minas é. Abusadamente ela vai batendo, ela vai sentando, ela vai quicando, ela vai batendo, ela vai quicando, ela vai sentando. Abusadamente ela vem batendo, bum, bum, ela vem quicando, bum, bum, ela vem tremendo, bum, 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 vem batendo, bum, bum, ela vem quicando, bum, bum, ela vem tremendo, bum, 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 bum. E a partir desse momento tá caindo. Abusada, mente. Abusada. Mas só que a profissão das minas é. Abusadamente ela vai batendo, ela vai sentando, ela vai quicando, ela vai batendo, ela vai quicando, ela vai sentando. Abusadamente ela vem batendo, bum, bum, ela vem quicando, bum, bum, ela vem tremendo, bum, 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 vem batendo, bum, bum, ela vem quicando, bum, ela vem tremendo, bum, bum, bum. E a partir desse momento tá caindo. Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo.
laban at dumapo sa mahigit 100,000 na. Ito ang COVID-19. Now we're gonna talk about this COVID virus. The whole city is locked. No food, no miners. And I'm just at home like a dog on a leash. Can't even go out to chill on the beach. You say we should stay clean, now please pour me a bleach. This COVID virus is really making a sin. Everyone is on the watch like they're making a list. And these rules apply, but never to the rich. We're all sitting at home, being treated like the list. Now everyone stay safe, let's prevent the fall. Coronavirus making us do more TikToks. I think I'm losing my mind, can't even see the sun. I hope it's still bright and yellowish, son. COVID virus, can you please take a break? People out here crying, we're all soon gonna break. Panic buying is calling, you should avoid crowded places. Wash your hands and stay safe, and remember to pray. Pray. Tayo'y mga Pinoy, tayo'y hindi kano. Huwag kang mahiya kung ang ilong mo ay pango. Ika'y Pinoy! Bitin kayo, no? Abusada, mente. Abusada, Mas só que a profissão das minas é... Abusadamente ela vai bater, ela vai sentando, ela vai quicando, ela vai batendo, ela vai quicando, ela vai sentando. Abusadamente ela vem batendo, bum, bum, ela vem quicando, bum, bum, ela vem tremendo, bum, 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 vem batendo, bum, bum, ela vem quicando, bum, ela vem tremendo, bum, bum, bum. E a partir desse momento tá caindo. Nagyang sa Kalye Real Time is brought to you by Rotary Club of Iloilo South. Nagyang sa Kalye Real Time is brought to you by Iloilo City Government, Iloilo Provincial Government, SM City Iloilo, PLDT, the official broadband provider, PLDT Home Fiber. More power, bringing more to life. JS Laison, Uswag Ilonggo, Mega World Corporation, Coca-Cola Beverages Philippines Incorporated, Smart, Panay News, SM City Iloilo,
Level up your home internet with Globe at Home Unli Fiber and LTE Advanced. Now more than ever, you have the power to reinvent your home. This is Mayor Jerry Treñas inviting everyone to the virtual celebration of Dinagyang 2021. Witness and hear the drumbeats roll. Celebrate our culture and religion as Dinagyang Festival goes digital on January 24, starting 7 a.m. One Dinagyang, one Iloilo, halad kay Senyor Santo Niño. This year's unique Dinagyang celebration is a clear manifestation of the resilience of the Ilonggos. Dinagyang Festival has shown to the world that it can survive the challenges that come along the way. This is because Dinagyang Festival is not just about fun and revelry, but a testament of our devotion to the child Jesus. The province of Iloilo fully supports the celebration of Dinagyang Digital 2021. Viva Señor Santo Niño! SM is a community for local businesses. We do our share to sustain and support local farmers, local entrepreneurs, and local neighborhoods. Si farmers, nung nakapasyal sila sa loob ng SM, nakakita sila ng mga produce doon. Sana itong produce ng gulay namin makarating dito. Hindi lang nakarating Kami na mismo nagtitinda. So, napakalaking impact sa buhay ng mga farmers. Lalo silang naingganyong magtanim ng magtanim. This way, we can bounce back better, stronger together. Smart Gigamania is giving back to those who've given warmth, given passion, given their all. So download the Smart Giga Life app today. Get instant weekly freebies, a chance to win awesome weekly prizes of smartphones, and 1 million pesos. And the grand prize of 10 million pesos. Giga has never been more rewarding. Hala, bira, Iloilo, sulong sa pagbago. Hala, bira, Iloilo, matahong na banwak ko. Hala, bira, Iloilo, ipabukal na ngalan mo. Sa tanang nga panahon, ikaw ang palanggaon. Basta't kapiling ka, mas gumaganda ang araw. Mas sumasarap ang kainan. Metro Pacific Iloilo Water. Tubig na limpyo, serbisyo sa Ilonggo. Improving water services for Iloilo. Visit our new office at the 3rd floor Festive Walk Mall Annex. Hala, bira, Iloilo, sulong sa pagbago. Hala, bira, Iloilo, matahong na banwak ko. Hala, bira, Iloilo, ipabukal na ngalan mo. Sa tanang nga panahon, ikaw ang palanggaon. Sa paglakad sang malawig nga tinigon, nakilala ka. Indeed, Dinagyang 2021 is happening with a warm reception of the Ilonggo to be part of today's Dagyang sa Kalye real-time. With the restrictions and limitations of the pandemic, it is no-brainer that we Ilonggos, just like our ancestors being warriors, ready to protect our cultures and traditions, are also warriors ready to restore and sustain the sense of normalcy of our beloved city and province, to ease the anxiety and stress of the past months. This is our one way of saying, one Dinagyang, one Iloilo, halad kay Senyor Santo Niño sa aton na pag-ululupod sa pagbato, Iloilo!